marasi. Vinu, ada mana lo memusi leto itu? Awal dada gudra ge buala. Tanya mana ni hadan. Nale mali wan juru ayo veta hege bale mang satu pa. No go tutu na to badano Vinu. He falala wale. Na lai fa hua lo balangi. Si fa po ba la pe. Bahaya bisa cara ini buala. Ena tola ifowo lo walanya. Hada o masih dego ilalalani ba? O masih buala. Nasok ko ba ke. Dewa bale boli rokok da. Hamina tolala charwe deda. Na le rokok suria. He a rokok menar. Mau bisa lagu-lagu ya uga bualai. Lawa asal cucun ke gubu nai bau be dai burukum. Apa dulu jilo ilam mana bukan re? Enak asal cucun ke gubu. Macam-macaman kuah bali. Aku dah cerita dengan telefon saya cari kalau ai. Alah. Miar Selasa nama aku gitu fama kopi. Kena majibalo. Hada no iro yawa. No agi yo I. Muogo gulug ba no kasafusi. Uri-iro ki ko. Ai. Aduh, ilu kayo itu ku. Bagi-bagi ke gua usah. Hamina tolai fawo soal. Ay, mo se arufa po hubog walay. Mas maswak. Manurunuro baju suah, amai gida no susua. Manurunuro baju suah, amai gida no susua. Mak boy ba manci pantunggu dai. Diputusin pacarku, ditinggalin pacarku, jangan aku sudah. Hanya ini surah-surah Bu Halima. Lagi kurang-karang pantun gue Vinu. Baru ikuti perlombaan berbalas pantun to baju falele mau. 2 minggu tu yonara ya daa. Hatu ke banua si falele mau dah. Hadi ahat ba banua si manu nalau si dau. Aro ma ifuji manu nalau si bai Vinu. Baju fakureta kudo wijato. Ay, ui lagi ke banua he. Hau fegi wa pantun meni surah-surah ber me tahun 2012 sara balik juara 1 gitu ba banua jan ki balik ba justru banua baju vaku do buaya dau o fegi kemul Bai fegi sebui. Coba tafasihin na onek hidraugo. Ijai hau berego. Mai do manere ba pantai walo. Wali egu ki ahiu. Walu-alui hanya jabu alu-alu. No avai ono matua sisiga-siga sorte kafin. Manau kado dah kuwa modrong pantun he. I kari kari ku fasu gitu normal gitu ke. Ijai hau balas ke kem. Forong. Oi mate gi a bajingan nasi. Aine tasuk bata bedrima. Oi mate dri abu fatabai. Banga go hua bawa Bu Halima. Pada rauge ba. Hana terlalu kurang ajar saya pantun muda. Lu ule. Hatu kupat de draw. Ula besi berbalas pantun di tadi ba. Gena sira pantun mengge ke bala di aku draw gena sira ke ban aku drego. Tola sa ulah takhe da bat baca la takhe. Biar cerita mbak boy. Pantun di bema ke gue terlalu kurang ajar. Tengah berbalas pantun ada ani wagu kamu berbalas budeju. Lau ba. Na adron ya adremu. Tapi sihi gosh. Hejo manuha lengai umbabi no ya gege fe ufiza ufalali habur bawolohi ahigu kadi ale moroi bamoy tukawana hagu bagi hai. Desa gina nomor kepala desa dewe. Saya malu badan. Sido-sido mana ya wakah hasabwa lahifena cair toge
Pak Kades, mau pilih dengan megabong ye, sesuai perjanjian ada, hadiah ni bawa gugai, uko. Tenang dah uga saya. Lo olifu dah do jino janji sama masyarakat ya do. Hadiah keluhan, hadiah aspirasi masyarakat, hasabala tagok. Lo aga kada sebab baji fakibo naga ade, na lo go niwa masyarakat. Abe dede guna sedap Pak Kades. Ana harus ilu sigai mu fini. Mu aja draw bawaras pantun wali. Tasu aja bawaras pantunnya ya aku berbalas mudecu. Ay, sudah kusa. Walai. Faul kenyang nih. Cina dosa ya bu. Tak ada dua finui. Bawa daa, bawa silisih kisui. Mau guna ni votoi fana hadut. Bayu saya mana bola waktu itu. Apa kakak ke? Udah boleh kusai. Anda dah. Tak oi bapa asuh. Tafacuno dani ke Pak Kades. Tak boleh bola nadre jak boleh bak. Tapi si Redro miki mialak budrong. Haracak milik guna tu masa depan ku miki. Oh sih. Ai kalau ala budrong. Tak doro biar cak guna ada juga nak kahiku. Iya tidak oi. Bahaya mina gitu. Masa depan mina hancur. Sebab tu apa ke ye, dogi kon ke dagi Pak Kades. Bagi olive kita ke dani, hodu si gahemu gitu. Dagi to lagi doh ke dani, novita iya baku. Tak boleh. Wah ke Pak Kades. Ami dah nama panolo ke ba first tu kahiku. Okey. Wah ke Pak Kades ya. Oh Pak Kades ya. Ya ho. Oh, Pak Kades. Ya Pak Kades. Ya ho, mi udah dawe. Tengah hadiah kami jaga dari Pak Kades. So mina difatungma ke Pak Kades. Lo boleh lo salamnya. Tapi saya boleh dah baru hotel pun. Wah, hana boleh baga cuaca baru-baru lah. Saya tahu ya, apa kejaran dia tu. Berat abu ilah ni hana apa kejaran dia. Bahawa bukan jensen, nanti romo mai tu. Lau, naso keluhan ni, naso aspirasi, mana naso jenang yang terpatuna. Ni wah kepala desa ni deh. Lepas masalah lepas tiba kepala desa ni deh. Kalau ilalannya tak go pecah ke masalah. So gimana ifu masalah de Pak Kades antara Bu Halima sama Gavin. Ada masalah ni de Bu Halima sama Kavinu deh mo deh. Ya. Lah, mi tutuna hadia batola bermasalah mi de. Babai. Mi tutuna gimana ya mi? Foma mi tutuna ji benar-benar terjadi. Na tola tak pecah ke masalah dah ada ni. Masalahnya driver Pak Kades lah boleh ha gara-gara berbalas pantma mau tu Bali berbalas mudecu. Ya Pak Kades. Diulah na ate sama naga fuka merio. Wa maki gu Pak Kades masalah daa pangantai ke Gavin. Pergi Gavinu na ya mawa kena kopi. Ibi mana yao? Liba bagi baniha. Salah gidau ke bagi sebuah daun ini. Aduh ini waktu lah so kemewana itu. Si bagani ya. Nanu Eiffel ama baka begitu, Eiffel ama baka coklat. Nanu tema gefi, woi iro fifu, woi oke gimana fifu? Lu bagi-bagi kenapa mugai? Ina uti fawu. Babi uta saya naso ke gefi bagada ba. Bagi wa maifu ke enggak buala de berwa meno itu dunia. Ina gitu fawu de ke ba mangele ko. Lau bale Pak Kades te nale iter tudenya gak buala menani hara to gudre te sifabo ba lapi la meno mi fater tudemi khegu ba ube khami ba bagi-bagi gay ku khota ku khami ba ma ke Pak Kades ma ke gak buala la lau bale buala nya yadri ba le bosyaik. Tapi ya ugo ila si Pak Kades ala bro sewo rau dengan Pak Kades dan Amat saja. Lau balik.
misai he finu foma kabala. Abi udah ni amane. Finu nang ai faita. Faugo ta apa sih masalah deh. Tahu cuma bani bisa. Oi ada kif pakai disboy finu. Ya uga janganlah saya lagi dah ya hak yang mana undang-undang so pungli aturan termasuk korupsi dah udah ni ya. Ya uga saya janganlah pakai des pada balik. Ba tafuli tahu apa masalah nomai ufegi le sifara utang itu nomai. Ifara utang wa boy. Vertang aku. Belum ada ke finu. Lau wali. Dari mana uang boy? So gini fatunu magi pakadis. Malam. Lau wale bola. Ba ama wala kam. Pakadis. Hak ke kicik buat ni. Tanpa ufatuna kau sebenarnya ya ada bola. Kemu kino ila. Ejo jala waitare. Ya uga masyarakat. Atau kepala desa. Otomatis buah ke kepala desa na. Lemu kita fagalo-galo sih kuda. Amin atulah fagalo mina kuda ba kepala desa dek. Lau balik pakadis. Ya cuy beli rokok. Pak, oke nasi mana? Abe ada berapa deh? Pak menurutku sa, apa ifai gida gue deh. Lah tukari men ada iman, lah cocok deh iman bola. Ada ube deh iman boy. Tabai soki. Pak bita saya ada gede bola. Ma, ada di mana main di begu tabai soki. Abita ada gede. Ufan baru belum mulu. Ufan. Bermanuku bro.